دمی زمان کردی به آوابونا و کماره دستپیکی و حتی نهاده وقت زمانی که هاتی انکار کرد تنبو یعنی دستپیکی حتی نها گابا خواهم لمیزه دکن اما پیشدتر سر پارلمانتو ایمجی باخبر چقدر آوا کردن و کماره دجی ایدئولوژی نزیکاتی هفسنگی جدا هبجی پیشتی روزنی اوشوندا گوهرتنا کماره او تیده ادی با آخافتنن مصطفى كمال اسمت ونين اسات بوسكورت من اني بوش بر قدام قال لك دريج باز ناكبن بانا باروك هذا اما ان كان كرنا يك نتو ويك زمان يك اورجي همان دمي بو و افكرنا ايديولوجيه هدي بوليتيكاين كو روجاناجي خددي دل بوليتيكاين قد خكرنا بوليتيكاين جزاكرنا و گرداي بوليتيكاين بشافتنه ايرو اگر کو برسا رزار چيفت يركري به نزیکاتیا پیشافتنه رو بازم پیشافتنه حتی نهایی رو اندکارن راست خوا بگیرن نزیکاتیا و بگیرن دست جبر کو دستورا بیستو چارمین ده چقاس یک زمانی هبیجی وکر زمانی ترکیه هاته با قبول کردی برای بگیره دایی هنگ تشتندی به زاگونین کو هاتی ده نزیکاتین وقتنه پولیتیکای ده هبیجی اندکارن بیجن آلی پیشافتنه آلی انکاری به وكما قازابون يا هري بنجهين اشتيو ديامين جبركو بيستو شارا شيستو يكيدا چقا زمان تركي وك زمان كي فرمية دولة هاتبه قبول كرنجي اما زمان دين ناسين هم ولاتي بون ويبا جرداي تركبون وقد خكرنا زمان دي هشتيو دو دي اوائي كي فرمي مكا زاغوني بجه دقرب ويبا جرداي زاغوني ديتر وپوليتيقين پرورده بگرن حتی زانگه هجی همو بوی و گریدای تی بجی کرن. پولیتیکای پروردهی و اندازیاری هنگ مجال هاتن بودن از نوارو که دوباره ناکم لیی بو جهکی طیبت دگره. بشافتنین الیتین کرچقاس ست سالا بیستمین به استانبول به بدرخانیان و برابزن دیتر به یک بکانی جی راست راست مین هرتم لسر به کسی کو زانیاری کو لسر به لیکولی ندیکی مینا که بیجی مثلا هرتم دبیجین یا لقر کرنا ارمنیان ده شبکی ده همو ارمنی استانبولی هاتن بچاپ کرن هاتن گرفتن هاتن قتل کرن هاتن سرگین کرن اما راست راست که با کام نمیزه بکن بدمین به داویین عثمانیین ده به دستپیکا شر کمرا جمهوریتی بیجی همان تج لسر کرداجی آلی که به هاتیه پیکانین و هاتیه درش کرن وکه بیشتر مقایسه که هاتیه دیدن او تشته که زیادتر دوباره و اف سرگون اف تشت و یه صدمن هنگ تشتین دیتر از دیرو که ببورینم مشبر کوه ما مستبیجه ابجی تشته که راست زیادتر ام راپورا شیست که یکمین گلک دیزانن و که ایش دو راپورا روشلاته اما جوان زیادتر اکولیسر پولیتیکای ترکیه گلکی بینگه هاوی ده چه گرتین حتی نهاجی گلک راپورت هجی وکا قدقه آنجی بشارتی تیدیتن بریارن مگکای آنجی راپورن اولهی فرمی لکردستان هاتی نویساندن بوی وگیره داین راپورن سردم کدام او حال باجارن کردستانی ده هاتی مشاندن هنه وان راپورتان ده گلک تشت و چاوه ببن تشتین بچوک اما باندوروی بسالام و حتی کو انبه دمه هاتی گلک باندور لسر و روشیه بکن لفي دمي ده تشتهري بالكيش وهري حتى نهاجتي آخافتن جوهراندن النابل أرتنغاري نتني باجار جوند كولان درين ديروكيجي يعني من برجك من مدرسة بلي عن كوتشيك لفان سرفين جوهرتنا بير وشمنديا كردي وزمان كردي نناسينا إنكاره وده جهكي جلكي مزن دقره تنی آوایی که فرمی اکو هاتی قبول کرد پشتی داربه شستی اوشونده 12,000 گوت 4,000 جهین کو فرمی هاتی قبول کرد نواواده زمان جهویا ارمنیا سوریانیا او جهانه نه تنی بیشتر کردی تنی گوهراندنه ترکی یعنی تربونا جهواران تربونا ولاته کی آشتر ارتنگاری اما هری زیاده تر طیباتی در کردستانه سر کردی ابتش بکانیه و پیش کتیه ام وكا راستو حقيقة جلان راستو حقيقة للجهان ده راست تشتكي دبين هم جيبو زماني كردي هم جيبو زماني ديتر يرو بيستوية كي سباتي بازدهي غلاني بوان بيروز بايا وان پانل عند راست حقيقة زيادتر تيغوتر ام وكا نهاب باكي بارتيا دمي اما بارتيين جبريا مدجي طيبتي جيبو زماني كردي اما مثلا زمان وناسنامه وهبوني بگيره داي
پرزمانیه گلان به دولمندی آنجی به زمان و گریدایی جواب بون و نزدیکاتی آوی سدما سیاست پیشخستنا آزادی گلان جی بوی و گریدایی سیاستی و راست دنرخین جبر و پاراستنا ستاتوی زمان طیبتی پرزمانی جبوم جهکی اساسه جبوم عالی که داخوازا برپسیاری دولتی اره اما عالی که بچه استراتژین لسر کو ام بکاربن بکن چنه سازیان زمان partiye ser vetişte peş dexer weke Kurdîkirina jiyanê taybetî ev 10 salên dawî gelekî zêdetê nîqaş kirin çi ye em mesele ne tenê rojana Kurdî axaftin yani nava jiyanê de li malbat kolan bazar siyasetmedar li Kurdîkirina jiyanê de weke Kurdiyekî resan sadê sed nevê îdîtin jî ev nizîkatiya ji ter bandûra ku li ser civakê bike awayekî erênî aslında tu hebûna xwe parastinayı ve giredayı destekli bu lisel Kurdikirna jiyani gelek karuhapatin cuda hene davetin Kurdi da nişandan ama hemen demi navin guhertinin navan guhertinin tabelayan ve gerandının roşu ditir bandurek diken lisel teknoloji medya hanettiş hatun bütün ez dubara nakim ama salin davi gelek podcastin Kurdiji derketin evji gelek bandur diken o evji ciheki zede digre animasyonun zarukan li başûr hene karu xapatane taybetî li Hollanda û bajaran Ewropayî êgo ser vê tiştê karu xapat dikin hene ev zêdetir ser YouTubeê weşanê xwe dikin ser televizyonê me Kurdî çiqas kemasiyê ve her bin jî cudatir polîtiqên rêveberiyên herêmî ew bixwe bixwe bi carekî hewceyek û ser zêdetir baxeber ji ber ku tişta ku em lê dewletê em bêjin xizmetên pirzimanî û Kurdî em dixwazin an perverdehiye zaman em dixwazin rewşê dîtir de em alîkê divê çi bikin û çi nekin qarneya şaraderiyê me yên partiyê Rûniştina Yekemîn de qararê hate kirin rastêriz bandorê vê gelekî zêde ye ama xizmeta pirzimanî ji bo Kurdî esas e ama heman lemî işte ji bo zarabayê Zazakî an ji bo derên ku Suryanî dijîn Suryanî derên ku netem dîtir dîtin bi zimanekî dî li ser wê guhertinên tabela nabenên çandê pirtûkxane li ser vê bandor heye û bandora qeyûman jî gelekî rastrast bi wê ve girêdaye em çiqas qeyûman weke desteserkirina îradaya gel xwe bibînin li ser vê pedanse bikin jî kiryarên qeyûma yekemîn ser nabendên polîtikayê jinê û nabendên ser ziman bu hemen deme hişmendiya maya ideolojik hedef tigre rast e ama hemun tenê ne saziye me girtin mesela zaman binava xapata da rakirin daxuyaniye ku hatî dayîn ev jî bandûrekî gelekî mezin dike tekîliya siyaset û zaman ez rasterast li ser vê gelek tişta dubere nakim ama nûnertiyên me siyasî bi ziman çiqas bikartîne daxuyaniye xwe de çiqas cih dide an jî biryarên xwe ku hatî dayîn konferansê ku têne kirin li ser wergera wê yani ziman Kurdî navê axaftin jî li ser belavkirina wê de li ser hesasiyetê li kûderê heta kîdemê hatiye ev ne tenê ji bo dema niha em dibêjin û dikin awayekî fermî belkî partiyên dî salên ku siyaseta demokratîk de biçîanîn çiqas demê bûrî jî em ji bo demê û pêşiya wê dibêjin hep özleb de hade partiye meke hatî girtin ne tenê ji bo statûya Kurda xwestin hatiye girtin hemû biryarên ku dadgeha bingehîn yani anayasa biryarên ku hatin de daxwaza statûya Kurdî an daxwaza perwerdehiya zimanê dayîkê weke parçekirina dewletê hatiye dîtin û ev bûye sedema girtina van partiya jî weke mijarekî rasterast bi destê xwe digire ev ji bo biryarekî de min stan dibê û rasterast wê derê de dibêje ku lê netebeya Tirkiyeyê de neteweyek heye ew ji Tirk e û ji bilî wê esl û nesebên cuda yani netewên cuda qebûl kirin û li ser van mafa taybetî mafê zimanê Kurdî xwestin ji bo parçekirina vê tê dîtin dîsa heman demê ya depê de jî vê biryarê de dide mînak li rezîkname me tûzika li partiyê de ji ber ku tê de dibêje ji bo gelê Kurd işte ziman çand bê parastin û televîzyon û radyoyên Kurdî were avakirin têxê sedema girtina van partiya li Tirkiyeyê de di navbera welatiyan di tu cudayî pêkanînên cuda tune ye yani nizîkatiya yekperestî rasterast dibe li ser rezîknameya meya HDP de demin
DP öz DPV deri de rastlaras mebutiye ku gelli Kurd o Kurdi. Jibo ev rastlaras buna sedene girtine u cudahi u naberi de liser paradigmaya mede fıratın guhertin o beşkirina liser netava demokratik de guhertin çiğuye becare le rezignamaya da rastlaras le zamanı Kurdi nahat begutinci per zamani parastina zaman u neteve lehemberi ve rezigname de cigirtiye hunzanın doza girtine HDP jidi dome ve giriname de yani suç Rusya ku yargıtayı kiri de jidiyse hemen demi qala zamanı Kurdi işte daxwazin xapatin ku çağdaki ku partiye ser zamanı Kurdi kirin konferansı ku kirinci sedema girtine daye girtin. Le parlamentoya Türkiye'de Kurdi ezevici kurtasi derbas bikin gava ku despeka avakırna parlamentoya ku ekevinde axaftina Kurdi hatine kirin. Yekem axaftina Kurdi parlamenteri gingimi. Emuşi Hacı Ahmedi Bekdike u liser sazibuna bajari liser karu xapate betiştedike ama ev pişti lozani u pişti destura bingehina pisu çara u şunda edi ev jole radıbe. Hatta sale notiji به آوایی کی فرمی نه هات با قبول کردن زمانی کردی هاتی آخفتن هبوک به دم به گوتن به لنوتو یکی هم زنن به گوتنا لیلا زنا اشونده این کاری که یکی توش اگران دده دست بکرن که اوی دمی اشونده پیبیم کردی قط تده جهنا گره به زمانی نیزانی یعنی نه bilinmeyen değil. Pişti ingeli ser ve narazı bun parlamenter meyveleri karu kapatin var. Nava civak eden narazı bun saziye zaman karu kapatıyor ve edi nava ve ne beje zamanı kuney zanen zamanı X benava kidi benavdıke pişti nava habu kedesi nokta te benav kire ve nahaji ve salin davi deji xalake kedatine beni deji de beje biri Türkiye zamanı kedi te bakarani jibu ka ev vere bu herandın mecli havali men parlamenteri demin buruj nahaji gelek rezigname sedileden pırsname men nizikatiya vedişteku kuvere bu herandı. Peki jibilime nizikatiya siyasi partiyin litir lisar zaman çağrını. Gaba ku emret işte fem bekin lisar ve gelek hene kızanınki hada xapatin ve hatine kirin lisar ve saziyen le kolina partiyan peynik kirine anket kirine. Gaba ku emfe bekin hocaya ku emfekin rezigname partiyan çıkaz ev çifteki teknik bir nizikatiya partiyan benavdı ki yani nirxandınan belge yan anji nizikatiyan va. Ego rastaras perverdeya zamanı dahi ki kabul kiriye anji karubari devleti de zamanı fermi bicik dahiye partiya demi u beriya medeheye nahaji partiye kolu meclisi de bicik dikre partiya MHP rastaras cik dahiye betişti. Ama partiyen ko avaya ki sinurlar tane dibeji ko em lehemberi gelan u netawan cudahiyen zaman u ol editin nakin bağaya kitten girin dersene işte AKP, DEVA, CHP, Hüdapar bir şekli cih girdiye. Partiyen ko mavi zamanı kat kadeki tayyibet nagrides bername vandetine, rezigname vandetine ama bir yarın vayin konferansan behene an bildirgeyin vayin ku demi herbijartın adayda ters dibine ev jivaka vayin bitir kat cih nagrides. Partiyame, jberiyame demin HDP uçuşunda aslında belki bir hatta DTP'ci bu zaman uçan dağınları komisyonu men taybet hatına avakirin. Hatta o demi vakit komisyona perverdi. Ev karibeji dikir. Bu zarukan perverdaya zamanı zıtmanki kari kapat evi dikir. Aman salin daha fazla salin davi de taybeti komisyon ekji bu hatiye amada kirin. Ev komisyon rezigname venji hene hemen demi tora zaman saziyen diktir redikevi tekiliye o ser karu kapatin parlamentoya cüda civaki siyasi cüda dediğim beşandır. Navabadan naha demin salin davi tora zaman uçanda kurdi peşketiye o emjide de cildigirin. Kompata vayan da 2021-2022 gelek ki balkeş bu. Jiber ku gelek sazi manen karu kapatede yek bedes kirtin. Ve servek komkapat kirin ez nakabim navaruka bankıştan da. Vaktimin heyni mi? Bile. Ez nakabim navaruka var. Jiber ku hem vake YouTube'da ev komkapat hatı parve kirin. Hem vake anketeki taybeti bu kuvvete temkirin ronişna yekem de cihata persi.
Komxapata da 22 da anketa geçirkirin. Ve ankete de Taybeti Kurdistan'ı da post dikin. Yani hon jibo perverdahiya zamanı Kurdi çave dibinin perverde ve behune zarık yaparayken be saziyan ve ser devleti de ve de rastiyek xadedidir. Kesi ku tevlid anketi bune şirove kiriye dibêje ku hatta mesela ya Kurd çareser nabe em bawer nekin ku mesela ya zamanı Kurdî jî çareser bibe. Vaka tespîtekî bingehîn û girêdayî nasname û hebûn û mafê ziman û gelan çiqa sevdû ve girêdayê. Dîsa dîro birêz çî tûret ku ez dubare nakim wê komxapata de rastiyek derdike bi pêş statûya gelan statûya çareseriyê û statûya zaman çiqa sevdû ve girêdayê çiqa bandûrê hev dike. Meseleya نتوان آنجی مسئله کو سر داگرکری برخواداین سر خرکرنه برخواداین گله کل سر زمان پارستین ام چقاس 21 کسبات سر بنگالی و گله زمان دی با آخوینجی راسترات صده صد باندور کریه آنو هنگ ولاتان در راسته از ستاتو راسترات باندور زمانی وان کرنه ama hinek mina kardeşi bandure kiva hişmendi zaman gava ku derneke ve peş statübun maxabın zamanı var ne parastiye jiberve her du ali yani peşketin az statü parastına ve o nizikatiye hişmendiye parastına zaman uçan u huner u diru deve hevdura vere meşanda jiberve her du komxapat لگونی من گله کی بارکیشن جمنامه ویجی گله کی برفرهن مرد کاری یک بسوی میزه بکی او ببینه. ام جبوکو وکه پارتیان سیاسی ستویا کردی وره خواستن ریاوی bu her tane kezagune bu her tane zagunan da derbazdı ve ciheveci parlamentoya. Nesel ve em çavada karın destekler. Laqada parlamentoya da tekuşina habun u statü parastına gelle kurçukaz beberojav bu ve geredayı parastın u dahvaza zamanı kurdiji bu ve geredayı hakaz buya rojav u ciheki girtiye bir tekuşina civaki ve geredayı meşayir. Ama ka parlamento kava kutan lemeyze bikin hemi cara personame peşniyariyen lekulîne ji bo ku li dijneya giştî de were axaftin hemû partî çi difikire rastera civakê re bêje û bi ser vê bê axaftin. Li komisyonê de li civînên me de rewşa ku li parlamentoyê de kar û xepatê ku tê kirin de cihekî gelekî zêde digire û li ser vê pêş dikeve. Mînak hemû qedexe astengiyê ku asta ewlehiyê asta zanîngiyê asta ku tê kirin hemû li ser vê pêşniyaz têdayî ku tê kirin. Kenê de 2026 ji bo 15 Gulanê em bêjin lêkulînek hatibû kirin. Heta nava vê 5 meha de çiqas li ser vê hatine kirin. 22 pêşniyazên lêkolînê ji bo kulîjneya giştî were axaftin 76 pêşniyazê ku ji wezareta were dayîn nava vê de çi heye mamosteyên Kurdî perwerdayî ji bo zaroka li mizgeftan de li ser axaftinên zimanê Kurdî astengiya li ser mela pirtûkên ku hatî qedexe kirin çapxaneyên ku ji bo zimanê Kurdî dixebite li ser ve bütçe mînaka bütçeyê ji ku bütçe ji were veqetandin a li ser dîroka Kurdî li ser vê gelek pêşniyaz firs û axaftin tê kirin û bersivê wan jî şiraya giştî re tê parvekirin hem jî bo civak li ser vê hişmendiyekê were ava kirin hem jî ji bo vê bibe sedema kar û xepatekî siyasî rastrast bikeve pêş bikeve. Li nava wê de daxwaza statûyê de ji parlamentoyê zêdetir hem komisyona me ya karê ji derve dike bi asta dîplomasiyê hem jî rastrast piştî komisyona me ya çand û ziman hatî vekirin ji bo daxwaza statû û perwerdahiya bi Kurdî ji UNESCO ji Komîseyan Konseya Avrupa netewayek bûyî car cara bi mektûb car cara bi serîlêdan car cara demên ku li girêdayî wê tê kirin de bi rastrast parvekirin bêçê bibe. Heman demê li nava xwe de çiqas mesela yekîtiya Kurd ji me hemiya derbe ji bo ziman li yekristiya zimanê Kurdî jî pêş bikeve li Kurdistanê de kar û xepatê vê jî hene. Taybetî piştî rojeva şoreşa wê pêşketî û wê perwerdayî çawe bê kirin wê kîjan zaravayê bê kirin wê kîjan alfabeyê were kirin bi wan nîqaşa de ev pêşketî bû ser Kurdistanê de jî heye. İro çareseriya siyasî û meseleya Kurd em hatin astekî ku em çareseriya demokratîk dinirxînin bi rêbazên guhertina
ve netewekê demokratîk çawe çêbibe em ê li Bakurê Kurdistanê statûyekî çawe dest bigirin nîqaşê wê û pêvajiya sala ku nîv sere derbas bûyî em rasterast dibînin. û nava vê de civakeke demokratîk bi çi netewî be bi wî zimanî pirzimanî û parastina wê taybetî em ji bo zimanê xwe bêjin azadiya zimanê dayîka teqes daxwazeke teqes çerçeveyekî girêdayî vê pêvajiyê bixwe ye. Yani hem beşekî netewa demokratîk were avakirin beşekî wê ye hem wê ve girêdayî parçeyekî çareseriya demokratîk ne mümkün ku em jê biborînin. Misal zimanê aşitiyê çi ye çareserî çawe tê girêdan nirxandin hate kirin şîrove em tevlîvan şîroveya hemiya rasterast dibin û îro ne diyar e ku heta ku em werin asta mafê zimanê dayîka û statûya perwerdeyî bigirin em neçarin ku pir zimanî, pir rengî, pir çandî biparêzin û bi vê girêdayî zimanê daxwaza zimanê Kurdî li ser vê bigirin. Statûya Kurdî û zimanê Kurdî çawe hevdû ve girêdayî be. Encama wê bi kû ve herê yani encamekî çawe dest bêgirtin jî neçare ku nava vê de zimanê Kurdî weke parçeyekî vê statûyê parçeyekî vê rewşê bêkirin. Rasterast dawiyê de em dikarin bêjin teqûşîna azadiya gelê me, teqûşîna çareseriya meseleya Kurd civaka demokratîk rasterast teqûşîna zimanê Kurd ve girêdaye li ser vê her xal encamên komxepat encama komisyonê me ne Kurdî kirina jiyanê siyaseta proaktif yani li ser zimanê Kurdî û ser lehçeyên dîtir de girêdayî sazîbûn û akademî neçare ku çêbibe mînaka wê Vakfa Mezopotamya hêja jî amade ye gelek karûxepatên cuda dike taybetî ser mesela hukûqê ferhengek amade kirin gelek karûxepatên cuda dikirin me 2013 em li bendê bûn ku bibe zanîngeha yekemîn û bibe rewşa ku akademî ama niha jî ji bo sazîbûna akademî hewceyê ku zimanê Kurdî pêş bikeve böyle girêdayî bi niha rewşa ku em tê de derbas dibin li ser statûbûnê tişta ku tê kirin û bi civakî girêdayî û entegrasyona demokratîk de ji ziman mijarek yani ser vê gelek manipülasyon hene gelek gotinên cuda hene ama rastiyek heye ev pêvajî sê em bêjin gava rêberê gelê Kurd pêşxist gava yekem sekinandinan çekan yani asta ku em niha tê de derbas dibin hê dawî nebûye ji ber ku yasa derneketiye ku heta dawî bibe. Asta duyem gavavetinên zagonên nû, zagonên aşitiye, zagonên azadiye, zagonên nasînê, parastina nasîn û vê derê de vê zagonê ziman hebe. Asta sêyem yani piştî bu ev qetiş qewimê encam entegrasyonekî demokratîk çê bibe û ew asta dawî û dawiya vê çareserî û rêbaza çareseriyê ye. Niha em asta yekemin em hê asta yekem em derbas asta duyem nebûye ama manipülasyonê ku tê kirin weke ku ev entegrasyon bi zimanê Kurdî û daxwaza vê tiştê nas neke û dubare neke lêbelê rastiya vê tune ye bi dawî û anekdoteke ez dixwazim dawî bikim ve hemiya Şopan komisyona ku bin bonaya meclisê de hatî avakirin ser axaftina dayîka hate zêdetir bo rojer ama vê rapora dawiya raporê de li ser zimanê Kurdî perwerdehiya zimanê dayîka rasterast gotinekê de cih negirt yani Kürtçe eğitim dili, an zamanı fermi, an rasterast dil. Çi de hatta gurtin got devredilemez, dokunulmaz haklar. Yani mafi rava u rasterast ev jveka mafi zaman hatta benav ani. Mesela meşer haklar. Parvekir unavavi şerhide ve kadem parti kumedukas beşer derbaz bibe ve deride ser benavkirine meseleye terörü u ser statüya meseleye benavkirine u taybeti ser daxwaza meseleye zaman u perwerdehiye meşer hakvada ez bine vecareke de xiz bikim rasti u hakikat heye tu gel be zaman nabe tu zaman jî be statü naye parastin hatta dereke biçişi ve dereke de bimine careke di ve hemya sıra dikim